Dakle, vi kao majke i uopšte kao roditelji, trud da ih dovedete tu i pustite ih. Sad neko su baš mali, ne možete ih pustiti, ali to je vaša žrtva i vaša mjera i to je vaša molitva. Nemojte tražiti da budete pažljivi. I još nešto, brzo prođu ti dani, je tako? Pa ta djeca porastu, i oni već na noge, brzo prođe. Ali dok se to dešava, to je ta mjera, dovedite ih. Ako ne mogu da budu, izađite s njima slobodno. U dometu ste, vidite. Pa Gospod, on prati najdublje pokrete vašega srca. Vi recimo kad izađete iz hrama sa tugom što ne možete da pratite liturgiju, šta mislite? Da je ta tuga ostala samo vama znana. On hvata taj impuls srca, razumije, primak i blagosilja. Tako da s te strane budete potpuno rasterećeni. Sve se to itekako vodu